米多伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。萨利嘎嘎马波隆平安。Dalamikan siya kita to pipapali no kawas ititaanan to palohai a rumiat. Nanay maru ichen no mita ko suar no kawas. Ato maru sapatlama no mita anini a rumiat. 姐妹弟兄平安，感谢上帝赐给我们新的一天。愿上帝的话语成为我们的力量，也成为我们今日的帮助。以雅各Sakasepat at Sepang pito ko sakaw at tusir suasa. Ura saka, ano mafana ko tamtlaw tunika, unga ayay ko nini at lemak, ano saan jingra, ano sa ay pitlemak jingra tunini i, uraraw ningra kurira saan. 雅各书第4章17节说，所以如果有人知道应该行善而不去行，就是犯罪。Salikakao, mitlemak to nga ayay a lemak i, utalang nga ayay a pinangan no mituray kunini. Sa ikateng usakalamat at sa no tamtam tao ko pitlemak ita to nga ayay a lemak. Umipatarak kalay sa kita to nga ayay awacay amipaatliye to ngangan no kawas. 行善是基督徒美好的特质。我们行美善的事，不只是使人蒙福，更是成为美好的见证来荣耀上帝。米德伦吉达，我们同心祷告。Umat tumensay ko ulah akawas, nanay pakainian no mako ipulong no urit, ami saijer ami lemak to nga ayay at lemak, to sa kalamataw ko urit no tamtlaw.Ato maru nga ayay awacay ko orib ako, ami paatliye to ngangan no miso。满有慈爱的上帝，愿我的一生竭力行美善的事，使人蒙福，也使我的生命成为美好的见证，以荣耀你的名。Bagay ni i taramanay ang nganganutapang si Yes Kristo a mitolon. Amen。Nanay mapalamat no kawas kiso，愿上帝祝福你平安。